mi pui ne na sum kan khon don mi don lo electric le tui bil le chia dang te kan tipung don em ni nai lo Asian Development Bank le World Bank ka tang poisa kan puk don em ni teu lo mai puzoram thang nau ta puk kan dil don em ni don lo apal bok lo wang kan au kan ni ve bok se lo kan ti bun dan tur chumo poisa dik takin kan manga kan ei ru ve lo wang pu chairman le lungrol pui du tak teu zafain chi bai ka buk chewa du sakna ka hlan chewani kalphung thar kan tia kalphung thar pakhat thil hote kan ho tu te kan leader le kan working president here an so thina bi pui an address hianin pu chairman anan tia lungrol pui du tak teu anan ti hi amoi ka tia iching tiangu nira chuan unau du tak teu thian du tak teu kan tia ma se pu chairman le lungrol pui du tak teu han ti kha chu ano nap maya ngai no be dewani nakina po kan hunga mi ten thuan ron soyanga lungrol pui du tak teu ron ti teu he hi kalphung thar pakhatai nei tiangu karot du ne in than kan ba chon deu mol mola chunga chuan hlotin na kan chang lian viawa lungleya municipal council kan in thanga kan solid chak maya aizol lama local council by election te kan an neya zemobo ga ten solid le chak maya durtlanga by election seat pakhat kan neya ubia kima ka party candidate atling leya alomom khop maya chuti rol chuan puri ki Vanlalhlana ITI local council in thanna by election a kan an tar chuak vea awan duaya tanga vote sang tak ngoin ating lo hlau maya apoi katia ka torpui maya in thana pianga chak to mai tur mo kan in ti lain chak lo thei din mura kan ting ani ti lesson shriat na ni mang tiangu kan tra kan tia kan lim ma kan in sibaya i kan tra rengang amaro chu in than ma ba kan nia in thana chuan chak lo kar ya hlal tu chu wangin tu nanga kan kal chho hi chuan kan chak ve thei mai ang ti arin om ta viawa ma se chak don lo chuan chiat don chuan minute khada to a chiat bur thei ni chu wangin chak lo thei kan ni ti hei riki Vanlalhlana chak lo hian tling lo hianin kan chak lo the ni ti hi chiat na ni mang tiangu ti kha kan soi du lo ka ni candidate lek kan an ne bial vil tu te kan an nei chana ni china kan president te changpon kan ngai tha angai tu zinga kan ho tu ten min da ve a ha tha khop maya phone call le rod na sang po kan dong na sa khop maya a committee sim kha ke mani du thua ti kan ni lowa committee elected office bearer meeting ina athan chua te kan nia tin kan ti tur china po he ti sin hit ti ro bial vil tu tur ro ti te po kha office bearer meeting in thunei na min pe kan ni ahun to bial vil tu ang te po ngai to tran ro min tia chu tiang chuan kan ngai to nomination committee amin siam le nomination committee ang der kan an thua amaro chu candidate po na lahun loe bial vil tu angin laniri roseti committee in are langin kan tile maya chu tiang chuan committee thu in hang nomination committee le search committee kan ti la yang po khan kan kalani ti kha min state pui turin kan du sewani assembly budget session kan neya are to viawa assembly budget session kan nei du ka hun nei masak berania karil ruwa engem chamba nga oma kan share mai du chewa assembly budget session kha kan ur khop maya ponama train kan member du thoten trang ro kan thil chewnia inti thatle kan chakanga inti thatlo le kan chaklowang min ti thina thiang ang pon kan in bu saya a thalo mo kan thing tla ta rama
ni lai tho tran ya kan zowa zana ka ngai to wang kan performance ni tina kan performance te ka kan ngai to china kan ti thalo hian ka ria kan chaklo tur ka MLA ten assembly performance atanga en tur ani anti boxia ko eng hi ka kan party mi pu hi ka za ngoi irgon mai ni zirtop ni leng ka chuak mero ka mun ni leng thaka tlaya telephone ka dong tada assembly session in zota inti thalom min ron tia anti dera hian ka nga ya za thlak khop mai te ka tia ma se phone local le inti thalom kan party point soi ka nge tia phone ka dona piang ka inti tha ti kha ni ta ka lom ve ta khop ba tak mo di don chu ka tia atuk chol ni ya phei ka chon biakin ko ta te biakin chung te po khan rem le rem lo aru ka min ron ban trau ti khanom ta kan ti chewak lo ning ka tia ka hlim ve ta viwa chu ti su ni lo seng chuanin kan ngai tu thin khan kan party kan choi kan na lai om po ka shelo amar chu pathian hian rem hi arot din ka ria assembly session athei patopin MLA te kan tanga pon lama nidang loin war room men siama party min backup thai mema kan information du tin re kan lama piang min pe ya tin chalai ten action tulang titure ka ring boka khatiang ang khachuan ati che theilo kan tran rol that leu kan tran rol that ema wang khan thil kha ati sol le theilo kha lo ni chu wangin chu mikal zel wina borok tha kan an nei te po hi kan tho ho na ra chu tha kha ni ti kha wina kan soi du hey mithar zinga hian kamel che tak mai Spencer man lai kan thian pa te tin pu HCML soma thusawi thiam bairabia te khuan hor to khu te khuan anung ka sui to nge na PB so ma tele midang tam tak mel che te po kan hua tha in ti muanga hei hian in than min hna lel tira kan sakang ti po min rin tir viawani ti te kha kan soi masaduni kan sia dangin kumin February ni songkhan assembly Mizoram sarkar summan tur Roman na budget kan tiaka chief minister in apharania chutalan dan chuan kumin chunga sarkar sum mantur chu chengwai bel se sing khat le samli le zathum som pakhat le noi som ko pangania chu estimated gross expenditure antia sarkar ina Mizoram tan sum mantur zong tina nyang chu heta hian revenue expenditure chu sing khat sang ni za som pani le noi som ko pasari ania sarkar na thok khlo le pension le sarkar in rel bol tu tura ta na rom manani a percentage zo kan en chuan 78.10% ania capital expenditure tan chuan seng vai bel se som sangthum le za somli pakhat le noi som pakwa da chu percentage chuan za som ni le pakhat vel ania amar cha atak taka chuan hei hi SADPT sarlang te loan rule na te telani wangin atak taka mi pui chan pual kan tiang ai chu 10% vel ani don ani kan budget estimate hi mizo mi pui ma som na lama tui han ngoi ril tram ngoi tan chuan a bei tham mani atlem mani ti punanga ani MNF party te po yan atlem man ti ve tho ataman ti mi alo mase antipum thiam lo ani chuwang Mizoram summan turi ZPM kan sarkar chuan kan tipungang inti top tiang kumlak lo kan soi lawang kan tipungang budget se sonte kovin budget thar kan siam don emni do don lo mase kan tipung don mi puine na sum kan khon don ami don lo electric le tui bil le chiadang te kan tipung don emni nai lo Asian Development Bank le World Bank ka tengin poisa kan puk don emni teulo mai Mizoram thanga nau ta puk kan dil don emni don lo apal puk lo wang kan au kan ni ve bok se lo kan ti bun dan tur chumo poisa dik takin kan manga kan ei ru ve lo wang tisuan poisa su atam mai don ani trul mi lo poisa man na sa da wangin poisa hi atlem mai ani
dik taka poisa kan man chuan poisa hi alo tam mai ang khaima o paho sa sum sen zong zong le tru lo taka bot din zong zong I chiat vek tai la chuta sum Inkhawm chuan kum khata kan so thing leina turi zo adain ka hretla tani MNF sarkar asuma har sa mema ahun dik taka lo lak the ni lawa GP fund withdraw har lutuk ZPM kan sarkar huna chuan heng zong zong hi abo ka ring tlatani poisa hi dik taka mana ni chuan adai zai maya adik lo dewa mana ni chuan atlem maya chu kamru la pona soidana ni kamru la hiana tialom ke chu contractor kan ya contractor profit za som hi ka du to amaro sum minister te CE te SE te EE te JE te yan even du veka chu wangin sumina deilowa nai na tur mai ni atiani chu YouTube point du so ni nen theang in mu theang ZPM kan sarkar huna chuan dik takan na thoni dona wangin eiru kom lowanga corruption hi mizo trong klukin kan thathiam ta eiruk na limlet na tin kan soya sap trong chuan abuse of entrusted power for personal gain tiania chu mi malham thadana thu nei na man sual tina ni ome amara chu corruption han ti hian shilfia pomai chuang loin ril ro hian achiang sa mai ni mizo dei corruption in michi apia ne tabia maya tin chu ta tanga inten fai po chu kan tum chho tranin ka sia niku mokroban ni somni le pasari khan vigilance sui ka we meten pong an zo chu ta chuan an aurol dual an hilai po voi khat ka soi to ka soi non liang an aw la chu he tiang he ni engin nge ma so na ti chuan op ei ruk na in enge kan ram le nam mel malian ber ei ruk na mi puiten enge kan huat ber ei ruk na ma so na ti chuan op tu kan pel malian ber le kan huat tur chu ei ruk na ni chu aule resolution pass mai du to provin we me chuan sub headquarter te group te branch te an mani huam chung cho ma la zui se kutling lo sum la lut le tho chua phu lo hausa te endong thiam ro se ti ka atutluk na ani to ni thunai naman sual chung chang hi ko san sang khong puilian zong zong a soyania eruk na du lo thu le ro ren na dik kan ma mozia ko san ten min zirtir me poka chung zirtir tan te chu pomin mi puiten kan su khe khi kan ti dang lam chho me kan ni ko san zirtir nei om zia nei ni ti hi lunglei municipal council result ta khan alang chiang em ani Sersip constituency East le West MNF joint block conference akhan puzoram thangan thu asoya engtin nge ni soi kha F2 te so se theyang bera social media a le chanchin bu ate beya sarkar beidong ngoi turin mi pui le thalai te an fui tin min puani pura mahian mizo mi puite hi min lo van ngai mol vo katia mizo thalai te hi beidong tura fui an ngai okong lo MNF kai shuai le an thoi hi an han en wanga beisei tur an mu lo wang a beidong lo theiloin an siam ani zogani ti hi lo hre se he sarkar noya yan beisei na nei mi lo te po an beidong to zo kani sarkar laga beidong ngoi tura fui tur awangin bei tuin kan beidon tin a soi boka a fui tu te su ngai tua tham ta kan mai the a huam zau viau thei bok engya kwang kan thre thei lo eng ang point min be se eng ang man ro po min mang se kan zam don lo tu dika kan tinga pathian lama kan tanga tui anga het lo kha be tham kan lo ni ta aniange kum to pa in than puilom tura poisa ma chuan chungin an chak tur zian soya sarkar sum chu lam tang siam nan man an tum thu wala taken an soi tana MLF fan mangte SEDP te saksi mangten party sumten in leiken an tum ni an soi mase poisa hian omzia nei lo ti lunglei municipal council election atele election tun na kan ma chona te po alang chiang viawani chu wangin phur takin ho itang so angu tule sarkar chalmek tu te hi sarkar chini chel to tu ten nia achi khatna chu underground government ani underground sarkar apanira chu constitutional government ani constitution in nat sarkar na chini an chel to ni
underground sarkar achuan propaganda kha apoi mo chin ani propaganda telloin underground movement akal thelo khoira ma po chu wangin underground movement achun propaganda apoi mo propaganda po chichang chang kan chin ani America bufai ei chungchang te thonran luwar lo thok don ti te darkar somni le pali flakzar ti te propaganda ni chút tiếng mong chuan khang movement kha anloin oi nung to ni ma se tu na chuan India constitution a in ngat sarkar adinga constitutional government ani amaro chu shroi tu ten min kai shroi danen chuan underground sarkar an kai shroi lai angvelin constitutional government hi an kai shroia mi pui hi chu tiang chuan min kai shroi ta tani chu wangin thil thai ni mi lo Aizol to India state capital traffic jam omlo na omchuna kan siam don tite mga millionaire ni tir tumte Mizoram borok Delhi shal tite til makui pui kan chetane ka underground movement lies one so say ma se tu na chuan kan thalai tele mizomi puite yan reality atak tak ram kan budoni hetiang mai ba in kai soi kan ninga kan du to lo Lungle constituency pali MLA thangting cha tesuan Aizol constituency pakhat CMBL mason na senso an luklo MMA an lung oil lo MMA LMC in thana ZPM an solitera CMBL local council zemabo ka po an lung oil chuang lowa solitin ZPM kantling lea chuwang MNF sarkar wa yan lungoy na awam talawem ni titur khop anitani ato bera chuan kanwalu paten leader chatak misiam saka mi puipoi min pom sakle maya chuan kumin kum to pa kan in thanga kuang pui le kuang te kan chum chelanga kalal duam ka za pui lom kan tiang kan lam muk to man so